To vam je ono, znate, oznaka broj koju policija stavlja. Jel znate to? Dobro. Problem je u tome što ta oznaka broj je u svezi, znači najdirektnijoj mogućoj, sa uredbom o uredskom poslovanju iz 1974. godine. Ta ista uredba iz 1974. je ukinuta prije 28 godina, period Jugoslavije, znate. S kim razgovaramo? Mirjana Pavić. Dobro. Ovako, Ministarstvo unutarnjih poslova doista ne koristi klasu. Ne koristi klasu jer jednostavno klasu nismo u mogućnosti koristiti jer još nemamo informacijski sustav za uredsko poslovanje. A da bi se klase mogle voditi, znate i sami po uredbi iz 88. godine, koja je i sad na snazi bez obzira na ovo 2010. jer ona je samo prepisana. Ako ste to primijetili, novi pravilnik o klasi i brojčanim oznakama stvaratelja akta nije donešen, a trebao je biti donešen od strane Ministarstva uprave. Mi, kažem, iz jednostavno jednog praktičkog razloga ne možemo koristiti jer nemamo sustav informacijskog upravljanja dokumenta, a kad ustavili klase bilo bi preko 200 nešto knjiga koje je jednostavno fizički nemoguće voditi. I zato mi imamo to i čekamo da se uspostavi jedan informacijski sustav da bi mogli raditi po klasi i urudžbenom broju. Može jedno potpitanje. Vi hoćete reći da nemate informacijski sustav, pa klase i urudžbeni brojevi se mogu voditi i u papirnatom smislu, ne mora biti to kompjuterski. Možete li nama pismeno nešto da bi toga poslije? Ovako, samo da dovršim, ja sam se nadala da to neće biti potrebe za pismenima. Ja sam vam rekao iskreno o čemu se radi, mislim, jednostavno se radi, jer ako ste radili u praksi, ako znate da svaka klasa se vodi u zasebnoj knjizi, ako znate da jedno ministarstvo kao što su unutarnji poslovi, mi imamo popis klasifikacijskih oznaka sa rokovima čuvanja da budemo na čisto, da sadrži preko 200 i nešto klasa, da svaka klasa ima svoju knjigu. Dakle, da u jednom urudžbenom upisniku bi trebalo biti 200 i nešto knjiga. Gospodine, to, da vas, nemojte se gnjaviti to dalje pričati, zaista. Međutim, slušajte, jeste li vi... Ne, nije to stvar mišljenja. Znate, ovo što radi policija, da li ste vi svjesni da je ovo veleizdaja? Ovo je državni udar što radi policija. Korištenje ove oznake iz nepostojeće zemlje i tako dalje. Ne znam da li vi imate takav dojam, meni je jako nije dojam, nego... Ali dajte se obratite našem odjelu za odnose s javnošću, ja bi najviše volio to pa da vam oni služaju. Samo još nešto da vam kažem, u Saboru tajnik Odbora za nacionalnu sigurnost kaže da oni sve uredno dobivaju, što god ima dokumentacije policijske, da dobivaju sve uredno sa klasom i urudžbenim brojem. Kako biste to objasnili? Ne znam, ja što objasniti. Ako je to točno što vi kažete da vi, znači, nemate uvjete, što, gospodine, složit ćemo se da je to krajnje neprimjeren odgovor i neprihvatljiv. Dakle, to je jednostavno nedopustivo uopće razmišljati i u šali o tim razlozima koje ste naveli da su kao moguće. Ja nisam kompetentna osoba ovog ministarstva. Ali, znam, ali oni su me, pazite. Nisam najobičniji službenik. Da, ali... Probajte dobiti, kažem, ja vas molim da probate dobiti službu za odnose s javnošću. Iznijeti sve ove probleme i oni će zatražiti. Dobro, u redu. Ja vam kažem, kao običan državni službenik sam vam odgovorio što znam. Da, ali ja nisam tražila običnog... Službeno postoji služba za odnose s javnošću. Ja bi vas zašto mislite da su ove stvari u njihovoj nadležnosti? Pa ne, vi ste sada i sa nacionalnom sigurnošću rekli neke stvari s kojim ja nisam kompetentan zbilja da... Gospodin tajnik Sabora u Saboru mi je to rekao, dakle, vi to možete provjeriti. Pa nek uputi preko njega, on može našem ministru vrlo jednostavno uputiti za... On zatim nema potrebe jer on dobiva sve sa klasom i urudžbenim brojem. Mene zanima zašto ostatak Hrvatske... Evo, zbilja ne znam o čemu je problem. Ja ne kažem, dajte službenim putem, ja vas molim, uputite na Vukovarska 33, MUP RH, pismeno ili kako želite, da li možete elektronskim putem uputiti ili nešto, ali vas molim da se uputite, da uputite upis. Dobro, ja ću još, slušajte, samo malo.
Samo sekundicu, ja ću nazvati službu za odnose sa javnošću, ali s obzirom da me već prebacivaju 3-4 puta, tako sam došla i do vas, mogu li samo reći s kim sam razgovarala, tako da me ne šalju opet na tajništvo, znate. Tajništvo, razgovarali ste sa službenikom iz tajništva ministarstva. Možete li mi se predstaviti, ili ja sam se isto predstavila? Pa ne znam čemu predstavljanje, da se moje ime sada povlači negdje, ja sam Gospodine, pa vi ste državni službenik kojega građani plaćaju, koji mi je upravo dao informacije, mogu li znati s kim sam razgovarala? To je kultura osnovna. Pazite, odnosi sa javnošću neće sa mnom razgovarati ako se ja ne predstavim, a vi kažete nemate ovlasti da se predstavljate, je li tako? Pa nemam, ja vas molim da se obratite odnosu. Pa dobro, ali tko ste vi, recite mi? S kim sam razgovarala? Ja, državni službenik koji sad ispitujete sad neke stvari. Gospodine, to je prvo osnovna kultura i... Na nekome dokumentu da je to državni udar, to zbilja ste me sada jako povrijedili i ja ne znam uopće. Gospodine, meni nije cilj da ja vas povrijedim. I možete reći da ste razgovarali sa gospodinom Željkom iz tajništva ministarstva. Dobro, znači Željko nema prezime, je li tako? Je li ima Željko prezime? Molim? Nemajte me, gospođo, ono da se vučem po novinama i zbilja radim svoj posao najpoštenije što mogu. Pa zašto poslujete onda sa oznakom broj? Umjesto da su spojili vas sa odnose s javnošću. Pa to je, ja ne znam zašto me nisu odmah sa mjerodavnom... Ja ne znam, meni to nije jasno. Probajte ponovo centralu nazvati, ja vas molim. Ja nisam novinar, ne trebate se vi... Mediji šute o ovome, mediji ovo znaju, nisam ja iz medija. Dakle, ne trebate imati bilo kakav osjećaj, to što ste rekli da se povlači po novinama. Nema teorije da vam ovo dođe u novine, to budite svjesni. Ovo traje već... Ja ne znam, ovo traje već desetljećima. Svoju plaću zarađujem pošteno i uredno. Ali zašto niste onda reagirali na oznaku broj? Ako pošteno zarađujete. Ne mogu fizički to napraviti. Pa niste mogli vi prijaviti kazneno ili bilo šta drugo? Koga da prijavim, gospođo draga? Koga da ja prijavim? Ja samo tražim da mi se odobre sredstva, odnosno da se MUP radi na programima, da se programi prorade. Ništa, svaki mjesec Vlad dobiva nove ponude za programe koje su manje više beskorisne. Doviđenja.